дуруд ва ба барномаи мо хуш омадед. ахбори имрӯз 31 августро аз студияи радиои озодӣ аз Прага ман Шаҳлои Гулхоҷа тақдим мекунам. хабарҳо ва гузоришҳо барои имрӯз. тоҷикистон мегӯяд эълони $3 миллион ҷоиза барои маълумот дар бораи макони будубоши Гулмурод Ҳалимов барои мақомдорони ин кишвар ҳам хабари тоза будааст. бар пояи қонуни Афки ба шарафи 25-солагии истиқлоли Тоҷикистон тасвиб шудааст. аввалин гурӯҳи зиндониён аз маҳбасҳои Ёвону Норак озод гаштанд. ба шарофати дӯстии миёни тоҷикону қазоқҳо дар шаҳри Хуҷанд кӯчаи Шимкент номгузорӣ шудааст. мехостем ки алоқаи байни тоҷикони Қазоқистону тоҷикони Қазоқистонро тоҷикистону Қазоқистонро боз ривоҷ диҳем. ва акнун тафсири хабарҳо. мақомоти Тоҷикистон мегӯянд аз ҷониби Амрико эълон шудани ҷоиза барои дарёфти маълумот дар бораи макони будубоши Гулмурод Ҳалимов, яке аз пешвоёни калидии гурӯҳи террористии Давлати Исломӣ, тасмиме буд, ки аз ҷониби худи Вашингтон гирифта шуд. Вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон рӯзи чоршанбеи 31 август гуфт, ин хабар барои онҳо ҳам тоза будааст. бовар меравад, ки Ҳалимов зинда буда дар қаламравҳои таҳти назорати гурӯҳи ба ном Давлати Исломӣ қарор дорад. ایالات متحده آمریکا برای معین کردن محل بودباش پلکاونیک فراری تاجیک گلمراد حلیموف $3 میلیون وعده کرده است. این نکته را روز 30 آگوست کورت رایس، یاور کاتب دولتی آمریکا آید به تحلیل تهدیدها در یک نشست مطبوعاتی تلفنی با خبرنگاران آسیای مرکزی بیان کرد. کورت رایس گفت که ایالات متحده پلکاونیک و سردار پیشین امانی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گلمراد حلیموف را یکی از پیشواهای کلیدی و خطرناک گروه تروریستی دولت اسلامی می‌داند. وی گفت افراد آگاه همه گونه معلومات درباره گلمراد حلیموف را می توانند به نزدیکترین سفارت ایالات متحده و یا آدرس ایمیل ساختارهای دیپلماتی آمریکا فرستند. گلمراد حلیموف در ماه اپریل سال 2015 غیب زد و در پایان ماه می از خود در سوریه خبر داد و در یک پیام ویدیویی گفت با نارضایتی از شیوه کار وزارت امور داخلی تاجیکستان در رابطه با نماز و لباس اسلامی و اینچنین تمرین‌های حربیش در روسیه و ایالات متحده آمریکا به دولت اسلامی پیوسته است. مقامات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در ماه ینور امسال گفتند که بنا به اطلاع آنها گلمراد حلیموف در جنگ‌های خاورمیانه 2 بار زخمی شده است و بعداً در ماه ایول رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی اعلام کرد که کارهای اپراتیوی جستجویی برای بازداشت او ادامه دارد. эълони ҷоиза барои маълумот дар бораи будубоши Гулмурод Ҳалимов дар ҳолест, ки рӯзи сешанбе гурӯҳи Давлати Исломӣ аз кушта шудани яке аз раҳбарони шинохтаи он Абу Муҳаммад Аднонӣ дар вилояти Ҳалаби Сурия хабар дод. Аднонӣ ҳамроҳ бо Абубакри Бағдодӣ аз муассисони гурӯҳи Давлати Исломӣ дар соли 2014 ба шумор мерафт. дар мақоми сухангӯи гурӯҳи Давлати Исломӣ Аднонӣ масъули ҳамлаҳо дар берун аз Сурияву Ироқ ва ҷумла Аврупо будааст. як мансабдори амниятии Амрико ба хабарнигорон гуфт, ки ҳамлаҳои ҳавоии эътилофи байналмилалӣ ва марги Аднонӣ ба рӯҳияи ҷунбиши ифротӣ зарбаи вазнин задааст. ба қабли шориҳон ҳамлаҳои гурӯҳи Давлати Исломӣ дар Фаронса, Белгия ва Туркия зери сарпарастии Аднонӣ амалӣ шуданд. дар 2 рӯзи охир 500 зани зиндонии маҳбасҳои Нораку Ёвон ба озодӣ баромаданд. ҳамчунин бар пояи қонуни Афки ҳафтаи гузашта аз сӯи парлумони Тоҷикистон тасвиб шуд теъдоде аз наврасон аз муассисаи тарбиявии ноболиғон ба назди пайвандонашон баргаштанд. қонуни Афки дар ростои ҷашни 25-солагии истиқлоли Тоҷикистон аз сӯи раиси ҷумҳур пешниҳод шуда буд, гуноҳи беш аз 12 000 маҳбусро бахшида 3 000 зиндониро аз идомаи адои ҷазо озод мекунад. این قانون قبل از همه در نسبت زنان و نابالغان، مردانی از 55 ساله بالا و معیوبان و بیماران تطبیق می‌گردد. آخرین قانون اف در تاجیکستان ماه اکتبر سال 2014 در عرفه 20مین سالگردی تصویب قانون اساسی کشور قبول شده بود و بر اساس آن بیش از 10,000 محبوس و افراد گمانبر به صادر کردن جنایت‌های مختلف به آزادی برآمدند. эмомалии раҳмон раиси ҷумҳури Тоҷикистон Ислом Каримов ва мардуми Ӯзбекистонро бо ҷашни истиқлол табрик намуд. дар пасманзари гузоришҳои зидду нақис дар бораи вазъи сиҳатии президенти Ӯзбекистон Ислом Каримов духтараш Лола Каримова тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ бо пахши изҳороте рӯзи 31 август ба зинда будани падараш ишора кард ва ба ҳамаи онҳое ки дар ин шабу рӯз барои сиҳатии президент дуо мекунанд сипосгузорӣ намуд.
дар пасманзари гузоришҳои зидду нақис дар бораи вазъи сиҳатии президенти Ӯзбекистон Ислом Каримов, духтараш тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ бо пахши изҳороте рӯзи 31 август ишора кард, ки падараш зинда аст. Лола Каримова-Тиллоева дар Фейсбук мардуми Ӯзбекистонро бо иди истиқлолияти кишвар табрик карда, ба ҳамаи онҳое, ки дар ин шабу рӯз барои сиҳатии президент дуо карданд, изҳори сипос кард. ӯ навишт, ки ин хайрхоҳии самимии мардум барои шифоёбии президент кӯмак мекунад. баъди изҳороти аввалину охирини ҳукумати Ӯзбекистон аз рӯзи 28 август дар бораи бемор шудани президент Ислом Каримови 78 сола ҳанӯз ҳеҷ иттилои расмии дигаре дар бораи вазъи сиҳатии президент дар даст нест. рӯзи 31 август ҳамасола дар Ӯзбекистон ба муносибати иди истиқлолияти ин кишвар ҷашнҳои расмӣ бо иштироки президент Ислом Каримов баргузор мешуд. вале рӯзи 30 августи имсол мақомот қисмати расмии таҷлили иди истиқлолиятро, ки дар назар буд рӯзи чоршанбе баргузор мешуд, бекор карданд. консерти калонии ҷашнӣ бо иштироки мақомоти давлатӣ ва намояндагони сохторҳои дипломатии мустақар дар ин кишвар ҳам лағв шудааст. хабарнигори Интерфакс аз шаҳри Тошканд навишт, ки ба муносибати иди истиқлолият дар майдони марказии шаҳри Тошканд субҳи чоршанбе маросими гулгузорӣ дар пояи муҷассамаи истиқлолият ва инсондӯстӣ бо иштироки нахуст вазир Шавкат Мирзиёев ва раисони палатаи болоиву поёнии маҷлис баргузор шуд. сухангӯи ҳукумати шаҳри Тошканд ба Итартаз гуфтааст, ки ҷашни истиқлол бо шӯру шукӯҳ дар тамоми кишвар таҷлил мешавад ва ҷашнҳои асосии гаштугузори идонаи мардум дар пойтахт рӯзи 1 сентябр дар назар аст. шоми рӯзи 31 август дар Тошканд ҳунарнамоии дастаҳои касбиву ҳаваскор ва инчунин баргузории бозии футболи миёни дастаҳои Ӯзбекистону Сурия баргузор мешавад. Ислом Каримов субҳи шанбе 27 август дучори сактаи мағзӣ шуд ва ҳукумат гуфт, ки ӯ дар бемористон табобат мегирад. мақомоти суғд яке аз кӯчаҳои шаҳри Хуҷандро Шимкент ном гузошт, ки ҳадафи он таҳкими дӯстии миёни мардумони тоҷику қазоқ унвон мешавад. дар рӯнамои ин кӯча як ҳайате аз шаҳри Шимкенти Қазоқистон ҳам ширкат намудааст. чунин тасмим дар ҳолест, ки Қазоқистони ҷанубӣ ибтидои моҳи августи соли ҷорӣ шоҳиди моҷароҳои миёни қазоқҳову тоҷиктаборони маҳаллӣ шуда буд. тафсилоти бештар дар гузориши Каёмарсиятов ва Маъсуми Муҳаммадраҷаб. ҳафтаи равон ҳангоми боздиди як гурӯҳ аз намояндагони шаҳри Шимкенти Қазоқистон аз Хуҷанд дар маркази вилояти Суғд кӯчаи наве ба номи Шимкент гузошта шуд. ҳайати Қазоқистони ҷанубӣ бар раҳбарии сафири фавқулода ва мухтори Қазоқистон дар Тоҷикистон Нурлан Сеймитов бо ҳамтоёни худ дар Хуҷанд густариши робитаҳои иқтисодию тиҷоратӣ ва фарҳангиро баррасӣ карданд. бино ба омори расмӣ дар 6 моҳи аввали соли равон гардиши савдои хориҷии Суғд беш аз $800,000-ро ташкил додааст ва Қазоқистон дар ин феҳрист дар ҷои аввал аст. дар ин давра ба гуфтаи мақомот беш аз 40% содироти молу маҳсулот аз вилояти Суғд ба Қазоқистон рост меояд. ҳайати Қазоқистон дар мулоқот бо соҳибкорони Суғд тоҷирони тоҷикро ба роҳандозии соҳибкорӣ дар ҷануби ин кишвар даъват карданд. онҳо гуфтанд барои роҳандозии соҳибкорӣ дар Қазоқистони ҷанубӣ $20 миллион қарзи имтиёзнок ҷудо шудааст ва аз он соҳибкорони хориҷӣ низ бемамоният метавонанд истифода кунанд. шаҳри Шимкенти Қазоқистон ва Хуҷанди Тоҷикистон дар соли 2003 бо ҳам бародаршаҳр шуда, соли 2005 яке аз кӯчаҳои марказии шаҳри Шимкент Хуҷанд номгузорӣ шудааст. Габидулла Абдураҳимов ҳокими шаҳри Шимкенти Қазоқистон дар суҳбат бо Абдураҳмон Қодирӣ раиси вилояти Суғд гуфт, дар кишвараш шумораи зиёди тоҷикон дар фазои дӯстиву ҳамдилӣ зиндагӣ доранд. тоҷикони муқими Қазоқистон умдатан дар шаҳру деҳоти ҷануби ин кишвар зиндагӣ мекунанд ва миёни қазоқҳову тоҷикон хеле кам муноқиша рӯй медиҳад. дар вилояти Қазоқистони ҷанубӣ зиёда аз 35,000 тоҷикон умр ба сар мебаранд. бо дӯстӣ иттифоқи ҳамдигарӣ рӯз ба сар бурда истоданд ва мехостем, ки алоқаи байни тоҷикони Қазоқистону тоҷикони Қазоқистонро тоҷикистону Қазоқистонро боз ривоҷ диҳем. Қазоқистони ҷанубӣ бори охир аввали ҳамин моҳ шоҳиди ҳамдигарнофаҳмие байни қазоқҳову тоҷикон буд. аввали моҳи август дар ноҳияи Мақтаарали Қазоқистон овозаҳо дар бораи таҷовузи ҷинсии духтари 7-солаи қазоқ аз сӯи як ҷавони тоҷик сабаби муноқиша ва оташ задани хонаҳои тоҷикони муқими ин минтақа гардид.
مقامات قزاقستان جنوبی مناقشه را با وارد کردن نیروهای سربازان و پلیس پایان دادند و تاکید کردند که نزاعی بین قومی نیست بلکه افباشی از سوی جوانان است. ضمناً تحقیق حادثه به اساس بودن آوازهای جنجال برانگیز را ثابت ساخت و والدان دختر و پسر به یکدیگر دست داده و به این بحث پایان بخشیدند. صاحبکاران سعودی وجود مناسبت خوبی بین دولت‌های تاجیکستان و قزاقستان و روابط بدون ویزا بین این کشورها را زمینه برای رشد تجارت و همکاری‌های اقتصادی سوخت با ولایت قزاقستان جنوبی مرکزش شیمکند می‌دانند. فردا در تمام مکتب‌های تاجیکستان سال نو خوانش آغاز می شود و برای بیش از 200,000 خردسال زنگ اولین صدا می دهد. طول چند سال اخیر انتخاب مؤسسه بهترین برای تعلیم فرزندان از موضوعهای بحثی والدین باقی می ماند. تفصیلات بیشتر در گزارش زرانگیز نوروزشاه و شادمانی یتیم. لیلا دخترش ناهید را برای سال نو تحصیل آماده می کند. ناهید هم که بی‌صبرانه شروع مکتب را انتظار بود در هیجان است. او اولین بار با معلم و همسبقان خود در مکتب نو وامی خورد. ناهید الکی صنف 2 شد، اما امسال با خواست پدر و مادر مکتبش تغییر یافت. او اکنون از مکتب میانه عادی به لیسه می رود. لیلا میگوید آنها از اول میخواستند ناهید در مکتب تیپ نو و بهتر تحصیل کند، اما امکان مالیشان کمتر بود. خلاصه اومده بودیم که امسال هم اگر به اون مکتب رود غیر از ورزش با یگان زبان آموزی میدیم. ولی این لیسه رو امسال ما رفته دیدیم، در اونجا هم زبان آموزی الکی از صنف‌های ابتدایی به راه مانده شده بود، هم فن متماتیکا یا ریاضی از صنف 1 تا 6-8 ساعت درس داده میشد. برای همین ما به خلاصه آمدیم که این برای ما بهتر است. مکتب نوی ناهید با شرطنامه هر ساله خود از مکتب قبلیش فرق می کند، ولی لیلا میگوید نظام خوبی تدریس و شرایط بهتر از برتری های این مکتب است. از اندیشه آینده فرزند لیلا را هم وادار کرد تا با خرج کمی بیشتر برایش مکتبی بهتر انتخاب کند. با توجه به افزایش میل والدان به مکتب‌های شکل نو مثل گیمنازیا و لیسه‌ها، تحلیلگران میگویند مردم حالا بیشتر از هر وقت دیگر درک کردند که بهترین سرمایه این مبلغ گذاری به تحصیل فرزند است. والدان اکثرا میخواهند برای تحصیل فرزندانشان مکتبی را انتخاب کنند که امکانیت فراوان دارد، اما البته نه همه توان عملی کردن این خواهش خود را دارد. خیلی این به شرایط اویله نگاه میکنن هر یک کس. خیلی جهت اقتصادی زندگی مثال میگیرم هر کس به لیسه های و گیمنازی ها بردن نمیتوانند. به هر حال هم با در مکتب ها هم پدر و مادرای هستند که کوشش میکنن، لیکن در مکتب های عادی هم پدر و معلمانی پر تجربه، معلمانی بسواد هستند. راحت نبیه که امسال برای بار اول نبیرش رو به مکتب می آورد و برای او مکتب عادی میانه رو انتخاب کرده است. میگوید اگر کس تواند در ضمیر طفل محبت و تحصیل و آموزش رو بیدار کند، فرزند در مکتب دوردست ده نیز عالم و دانا می شود. در دوره‌های پیش میدانم که همه پدر و مادر فرزندش رو به مکتب نزدیکی خودش میسپرید، لکن از همون مکتب‌های هم خیلی که از خودی پرزیدنت ما میگوید پرزیدنت هم میبراید، دکتر هم میبراید، آموزگار میبراید، لکن حاضر بسیار پدر و مادر میخواهد که فرزندش با زیادتر دانش گیرد به مکتب‌های دور باشد، برای بهبودی فرزند خودش حرکت میکند. در مجموع در تاجیکستان 3800 مکتب تحصیلات همگانی هم خصوصی و هم دولتی فعالیت میکند. تعداد گیمنازیاها به 73 و لیسه‌ها به بیش از 600 عدد برابر است. امسال برای بار اول بیش از 200,000 کودک در کشور به صنف 1 قدم میگذارد. نرخ یک ساله تحصیل در مکتب‌های تیپ نو از 400 سومانی شروع شده تا به 5 و 10,000 سومانی میرسد. و اکنون یک خوشخبر هم داریم. مقامات کمیته زنان و اویله تاجیکستان از تولد چهارگانیک دیگر خبر میدهد. در دوشنبه با قول آنها این چهارگانیک‌ها را روز 24 آگوست امسال شهادت خان نورعلی و ساکن 28 ساله فیض‌آباد در تولدخانه رقم اول پایتخت به دنیا آورده است. تازه ترین خبر و گزارش را می توانید در وبسایت ما، صفحه های آزادی در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و همچنین زمینه رادیو آزادی برای تلفن های همراه پیدا کنید.